Neki smatraju da jedan grad čini metropolom broj stanovnika. Beograd je odavno milionski grad. Drugi opet ističu značaj geografskog položaja. Beograd vekovima predstavlja most između kultura istoka i zapada. Ipak, jednu metropolu možda najtačnije određuje hronika zločina. Uzalud široki bulevari, uzalud saobraćajne gužve i metroi. Ako u jednom gradu nema manijaka, taj grad nije metropola. Ovo je priča o neobičnim događajima koji su Beograd stavili rame uz rame sa Njujorkom, Londonom, Parizom. Sve je počelo na izgled bezazleno i pomalo veselo. Na beogradskim grobljima pojavili su se egzibicionisti koji su presretali ustreljene gospođe. Na Kalemegdanu se razmnožavala autentično beogradska sorta voajera. Građani su ih prozvali rašomonci po poznatom filmu Akire Kurosave, u kome jedan od glumaca viri iz grmlja. Opet rašomonci. Bilo je i ozbiljnijih slučajeva. Jedan Poljak je opljačkao kasu Narodnog pozorišta i odneo 65 miliona, istina starih dinara. To je izazvalo lanac sličnih, manje više neuspelih pokušaja. Ovo je pljačka. Dvojici lopova su čak vatrogasci pomogli da pobegnu. A onda se pojavio beogradski fantom. Ali on nije junak naše priče, mada je zadivio Beograđane svojim vratolomnim vožnjama u ukradenom belom Porscheu kojim je iz noći u noć prkosio nemoćnoj miliciji. Liftađi je značio jedan korak napred u razvoju Beograda ka metropoli. Otkopčeni šlic. Procenjuje se da je napastvovao oko 300 Beograđanki sačekujući ih isključivo po liftovima. Tu je i tragikomični Pavle Šiljak koji je ručno napravljenim pištoljem pucao na prolaznice u krznenim ogrtačima. Tu su i razne silovanja, ubistva iz osvete, ljubomore i sličnih banalnih motiva, kao i mnoge sitnije i krupnije pljačke.